Kardom dan Marley nili pini pathor lang thula nang litum kachinghon mate kelang bo channel Carbitage 2.0 long nasipini nili kaprek video ki minang litum hanang wan pithulo nasa video bangke nang litum akijoy pen kuson si ingsi hardware mate technical lesson certificate nang litum akijoy pen kuson si kilongi ma pusi paklang bon populo lasi leso certificate na litum ene jong si ke nam pelte 25,000 ane nai asil la 25,000 pinang ni pinang litum koson se ki jai lo ima leso video long thek pon long po la pena litum leso video kicheng bin kijudan langon la lo polte na litum chini po so certificate ke ingsi vilu asapso do la sikosan islam nei ma la nele nang than pon po la se video start te aprang aprang le tumhan nili ka nang tuning rialam bang kala puelo subscribe rilang bulte please pen subscribe tha la nele channel la pen adong la bell arjanta dei la bell arjanta ber pon ek deta la lo pulte mo nan pit nili kapre ka video le upload sta thek pon long ye phan la pen pinia video bang ke intro to na lang ne thang lang ne lo se video cheng pon na francena litum chrome browser ing punoi chrome browser ing punet penal litum na search of type web address pudi da ke tok dam nei bang kanal litum partsbaba.com tok ekdamo nili so link so video description on the people that po la partsbaba.com tok dam iko tok dat penal litum search kori noi search bela so interface ang klang penal litum thengnu la sila pula desktop size penal litum la desktop size ki tok di la desktop size on litum la dak berdam iko la lo pula tinalitum la laptop bade computer so along kuson se picture ke thema stuck ta patheme po la pen lai hui long na litum pore tame la pen la aber scroll down on da ke tok di aber ke tok di la technical training ke tok di our service so ber la pen job application lai hui di stamina litum technical training pelong le ber ekdamo dak ber det pen afid asap loading po loading det pen asan interface ong panal litum thengnu dak tok dolo la certificate bang ki 15 February an si ki jai ki long chodi la pen det na litum course sa course ki ana nam na litum 25,000 bang pinang kok po lai hui ke to na litum dak pore pon iktame la 25,000 pinai ya so certificate ke nam pan lai hui na litum pore igon la penon na litum kiber pon nai bang ke sign up now pelong leber pon igon dak ber ek det penal litum aprang se so website long dablo mat id dolo pulote na litum dak pen login fitme avelang pultala ber ke tok di sign up now pu ke tok di la dak se ber pon ignong po
dak per pon det pen fit nalitum dak fill up ng first name lapen last name lapen email ID lapen password abang ke nalitum abc amek so amek ti pang rum pen star hash lapen 12 lai hui lason no lapen dak sign up nili dak fill up po nili dak fill up elo no nili dak sign up kori po sign up dat pen fit lason interface nang klang tu po nalitum mathing no lapen la thak pop up fangi sign up icon kindly par lason ke tawdin nalitum gmail laso confirm if nalitum gmail bang penang po dak pen pachiri phak mate back ber pon sila gmail nang le alo ya email nang le alo email lang gmail lang si email nang le lo laso email nang le tum da sms pur ago la pen dak tawdei confirm account nang ber ponon la pen nang le tum dak option di laso chrome browser le nang le tum open ego lapen alam sung ho chena lapen verify your account penang klang dak nalitum email dapo lapen password ba nalitum ammo koson secret ma mate kibi password ma lasa password ba nalitum dak chibi pon tunang po mate ber pon tunang po an par lagi tawdei verify number pon ina po nili dak password bang chiting ni det yo lasi password lasun berdet pen verified pen nalitum tanang chiklangi account confirm at pudi lapen dak ber ke tawdo continue to sign in pudi la continue to sign in pelong ber pon ego nalitum lapen det amo page mate first login ching koson malason interface nang klang po as nalitum dak bang email id chip biar nang po email id berdet pen nalitum dak tawdei continue pelong ber pon ing nang po lapen det dak nalitum email id automatic do po lapen password bang nalitum dak pun ber pon ik chunang po lapen sign in para lom sing hong ik channel nalitum sign in that pen an pan lason interface nang klang po lapen nalitum dak ber ni mang basic printer repairing training course pudi la dak la nalitum ber pon ingo dak tawdei la so picture long enroll now pur tawdei
dak ber pan edit pan asan interface nang klang thule pan ali tum theng no join now pudi dak to la join now pulong ber ego la pendel asan interface nang klang po asu dak to do price ta free la pen total ta free mane tangka nang ne pendak nang litum email nang litum men hai dan cek lagi la pen email in confirm pudi la confirm kore nang litum la pen aku rason thanks for your enrolling in this course pudi la pen proceed to course belum ber pon nang lepo dak berdit pen asan interface nang client nang litum theng no asan litum dak lahai hui la details ba nang litum dak pen fill up pon bate fill up le data chok name pen first name last name email address pen submit nang submit jeni pula submit tome pen submit me pula la thak tui fill up le data chok la next pe tok di la next long nang tem ber pan ego asan interface nang klang thule po la sinali tum la thak next long le ber pan ekbom ma asan aku interface wang tepan nali tum han se aku next long ber pan ego nali tum la video ko san se repairing mala so video la im te lang tame la video do la se video lang le nang li tum han nali tum certificate an cho se nei pul la next long ber pan bom te choklo apare next long ber thai pen asan option nang klang po red this course pudi sinali tum la rating ma nali tum dak pen people nang pening hangali ning hangateng pen ele dak 5 stars pilo pala ber to ikon litum feedback long good pusta to wala pen submit no submitted pen litum thing now center fresh nang klang for congratulations complete this course pudi you have complete this course pudi let's download your certificate belong la ber ikon litum apare dak pen download iko download te lason open panel tum thing certificate ba laira certificate banga lang messenger certificate dak signature do Gayatri Gupta pudo labang lo certificate ke ase certificate banga सबसे important hoy listening hang to apply tame pen video lang me sample te like subscribe ang tinir na kardom